Berijini ma muslim ku piro sahih taro Abdullah ibn Abbas ka Rasul alayhi salatu wassalam wa kerja el-aynu haq, aurok tano istina, aurok tano chachipa, aurok desinipe هموف إنساني درويني ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين كد بشاي نشتو تبوبديني كد بشاي نشتو او قدري تنكالي ودوا بكرل او أوروك وإذا استغسلتم فاغسلوا فكذا تمندر كارودن تنانيوين كيرنو دوا تتخوين تمن كيرنو دوا مسلمي بسبب او أوروك Aka objastina so miskini pakate kedo Rasuli wa keri wa iza istagsaltum faghsilu keda karodau pe tumendar tenyanyon ili pate troven tumare delia tar tumaro telo kereno dova ema kwa hadisi potvrdini Gaetano o urok hako e onda avelo manush palosa kraver dostojna bučar kola škuna ko but hadisi ako pejgamberi alayhi salatu wassalam wa kerja taro urok ili saramen la kera teleu pe neka si acenda ondo manush avela în penela meko akava ceaci pase na veluinawa ia koshai odua desini pe veci kile siri familia hem di kela anglal pireia cea hem penela mea na kava ili mea na kala bucea uopšte na veluinawa hem na samo Gaetano o urok istina ceaci pa hako nego o urok pravalentano but štetno hem ceaci pase ki šteta deluini cu insani nevi. Jer puno pejgamberii kad bi nešto pobedini o kaderi, kad bi nešto nakavi o kaderi, odva bi ovel o urok. To je starobučakula je silen snaga, hem moć kod dunjaluko, hem kad bi šaj nešto te nakavi o kaderi, odva bi ovel o urok, o lei baja časan amen večera. Naravno, ništo naštite pobedine o kaderi, sebe pisaj tamo dva tamo, Allah azza wa jalla već unapred odredimo, ama kad bi šajte pobedini, odva bi ovel onda o urok. A urok tamo pravalen sebe pi so desinena pe bud štetna bučahem bare zararija ki dunja. Prenosini preko hadisi tamo Ebu Umame ibn Zehl. Vakeri o so desinja pe lesere da deset. Penelo ashabi ko alikini pe Amr ibn Rabia dikla Sehl ibn Hunayf. A o Sehl ibn Hunayf oftan u stvari odad taro Ebu Umame. Oftan u lesu odad. Pa o Ebu Umame o prenosini o slučaj so desija pe lesere da dea. Pa penela alo ek manuško avikini pe nelitalo ashabija Amr ibn Rabia hem dikla Sehle ibn Hunayf. Sar tuširisalu ili pasar nanđilo hem va kerja kod ova momenti ke dale dikla no wallahi na diklum džija kana manuše ađahare šukare hem šužo izgled te ovelle saravdije su diklum akale manuše. Niti pa diklum telo, trupi, niti pa koža koja je ta ni garavdiše jencar sar sosija kava insani su diklum na kana kova tušker gjaneli. Šeja mine disavešeau proleste dok tu širinjape, šeja znači kola učarena lesili koža. Hem ko hadisi va keli pedalje, kada nastavini ko e predaja, hem hua fe lupita Sehl. Znači, palo su akava o Amr, palo su dikhaje manuše sar nangjola tu širinipe, hem va kedja kala lafija, hem čudisalo o Sehl pelo ki puf, subhanallah, sar sine ando pre direktno ki puf pelo. Palo pejgamberi, hem rodingen pučne pejgambere, ja Rasulallah, šajlite pomožinele, to jest šajlilete saslare, se penela pošerota i puf na vazdel, to jest ano nesve spelo. Pa irangao pejgamberi em penela, ai situmen li sumnja ki nekaste, sumnjinena li uprav nekaste, to jest mislini pe sumnjinena li kaj neko penela tu mendar pogodinjale pire pogledea, to jest salve amin makera, sumnjinena li uprav nekaste kaj neko lelale acendar.
Paula Irangen va kerge până amen sumina cu Amir ibn Rabia. O peygamber aleyhisselam vikingya kale ashabe va keda alo Amir o peygamberi hola meste va kerge. Sinele holi hem holamo va kerge că doua momenti penela sos se neko tu mendar mangela te mudari pire phale. Ela bereke. Ela berekte. Ela berekte. Hungale so Amir so se na va kerge barakallahu fik. Pa o Resuli va kerge se tegani lese e amirese tuma ja thovtut. Thov znači tire delia taro telo. Pa gelo Amir thovja pirolice, thovja piromui, thovja pire vasta, thovja pire musia, thovja pire krocia, thovja pire pre, empeneva o kraja katar pire shea. Emodua pani so va ov thovja pe. Pale napalal ki posuda, ko sahani i ko charo napalal iranjape. Pa odole pania leleo mamusha em chorge upravo Seher ibn Hunayf ko apelo kas ov liacenda lela. Pa palo so chorge uprales to dva pani znači ov alun pral peste uštingo hem gevo sad kad ništo lese na sini. A qua znači do ki početka so akedjam kada karodem tutar te namiove ili te tovetut kerodova. Manuškova nekas liacenda lela oleko garavjula kate. Te kerela gheasa su kergea, cavasa su naretinjale su peigamberi aleyhisselam, te police, te pe musia, te pe crucia, te pe ko. Hemodole panjea, te čorel pe uprav insani, Allah ku predaje palo dumu najšukar, znači te čorel pe nebilo manuš, te sasljoveli. Ko rivayeti, ko ima Malik, Allah gehar, o Resul aleyhisselam ko akeri, inne l'ayne haqqun te vodde aleh. Peigamberi kada va kergea neli amirese, va kergea se čačipa se o urok, tano istina, čačipa, hako, le abdesti sebe pilesu. To jest le abdesti sebe pi manuše kas jačendar lelan, pa neli odoa pani so ka čo, te upotrebini pe sar ilači, to jest te čorel pe upravo doa insan kas jačendar lelan pe neli. Urok, ko jezičko značenje irini pephavalen ko arapsko lafi el-ain. So značini jak. So značini jak. Pa ako, iako znači jakva lafi ko arapsko šeto vele zavisini sostar lafi kerelape, čak šete značini pobuter načinja, naprimjer šeto vel el-ain te označini kaj to vel izvor, kankutari kelo pani, čak el-ain šeto vel manuško je tamo sar špijuni, upraleste to dosini peneli. Ama kja smisla el-ain, mislimi peko urok. Dole se amenda pana dumutano, davno, tari davnina, taromare puranea čile, pairol te ača, madika jare čave, pare ača, esi tu kalele jačendan. Odovai tano el-ain, odovai tano čačipa, koja desinipe, hem deluini ki amende. Hem paluno vreme tano, budbari često pojava, aba su nažalost manuša kula namazi kildinena u islami veršencar džanena, a venema kerena wallahi mena verinava koakala buča. A urok tamo kalaren pogled jačenca, to jest otrovno strelka, kada u manuš nešto dikela, hemodoa su manuš dikel, za divinipe odolja, divinipe, ili pa čudinipe kod ova sodiko, hemov, o urok, šajte štetini, te kerel zarari, insanese, e hajvanese, pa čak hem predmetija, kolajtane mule na neđivde, biljke, hem sa razna je vera buča, znači šajte kerel, sar samo je ke bučače ki dunja, zarari hem šteta, od ova pogled insane sorov koja vikini pe urok. Pa šete kerel zarari ki familija, šete kerel zarari ko mali, ko barvali pa, šete kerel zarari ko vrdija, šete kerel zarari ko hajvanja, ki stoka, ko njive, ko la nekretnine, ko biznis, ko sadiso. Ko sadiso šajte kerel znači zarari. Pa kada manuš nešto dikela pireja čenca, hem za divinipe odolesi, ili pa čudinipe, a na vačeri okova sobi smanini,
ili pa uništini o urok, tegani i kljola je otrovno strelka katarlesre jača, hem deluini kodova, so ovdi kela, hem odoa so sole divinle hem čudinle. Acesto je od oamende nešto te dica, od oamende divini, hem znači te čudini. Najbut terakava deluini ko maksamia. Najbut so se avdisia în problemi ai tană ko tikne vladia. Pogotovo kad ja ne vi generacija. Di kelleu papo, di kelle baba, di kelleu tata. Egal ko. Dik, barođando, sađanela, ko sahalola. Najbaro zarari amen čeraj maksamen. O maksami rovem, kapaj rovem, pescadem, naštile nisar te smirinare. Ama onda se amenilači, naravno, uštena mare purane, hem razna ne save bahi bačeren, koja najne nisavo utemeljenje niti osnova ko islami. Pa je Allah najpenjar de bahi vamen de koroma, so amen često pominale, ne biljen da te duriova, ko uštele purani, kapanele maksimelo lo tav, hem kapanelo doa tav kongo. Ili pa puštele purani, kad čvel lonu pravki brava ki kvaka kudara, hem so sana čera, samo ne bili deme o maksimi lete smirina. A u stvari amen jamo dola polao zarari e šteta korkori ana. Pa urok tamo čačipa, emanulestu insani, bivarani te vervini. Kogod, pogotovo ako Allah soj tanima muša, džamijake, kaldinena, postinena, zekatu lavena, umra, hačkeren, naš tijek insani pesađate vačeri, me je kod ona veruinala. A baš je od ovaj sijamen šerijatska dokazija. Ker ova pelafitari odela taro urok, i sesamska alimija delinele kod dui vrste, a esi da alimija klapnua najsime trito vrsta. Urok delini pe ili ulavi pe, ko manušikano urok, o manušano sa se objasnjava, kad nešto ti kenate, divinen pe, te čudinen pe, hemo dola jačendartelen, egal sos, da li si, znači, insani, da li si hajvani, da li si nesave buča, vrdija, pare, mali, sogote ovolneni. Dujto vrsta i tano, džinsko urok. O džini, znači ša isto, ja čendar nekas telev, olaj tane svugde, amen radikalen, on tane prisutna, neni. I sada je trito vrsta koja vakerano islamska linija, plaj si hem urok kataro hajvani. O hajvani nekas telev, ja čendar. Znači uzalo manušikano urok i sjamen hem džinsko. Saravala ko hadisi neri, tari Sellema radijallahu ta'ala anha, kada o pejgamberi alaihi salam alo kilate, a kilate već nek manušni slušnija, koja je kini peđarija, bešela vaj, kada o pejgamberi dikala, ko lice o pejgamberi lakoro primetinja, sad lakoro o lice lakoro si nek galbeno, žutohine, meningja je boja, o pejgamberi vakerja, keren lakerukija, fe inne biha anzare. Oj sila nazari. Većina učenjaka vakerena, kaj tamo nazari u stvari džinsko urok. To jest o džini lelala jačendar. O džini dikšala, znači jačendar la lela. No doj tamo avdje bu često koja mare penja, koja mare daja, koja mare čaja, podija džubikani populacija. Često desini pe, urok, tari strana e džinesiri toven. Dvaj tu menge okova, kada openja čuna, bud baro vakti, angalo gledalo. I ova dok šminki ne nape, dok make nape, dok duzdi ne nape, dok dokteri ne nape, on korkori pese divi ne nape. On korkori pese čuti ne nape. Sare i tane lače, kozum kilja kva masek slagom je, saroj su šuži nije kavernane, a jahar kerena korkori pese, znači zarari, ba ovela o džini odova, kova dikella hem laja čendar lelna. A o džinsko urok, ili telelo džinija čendar tano, e džinesere jačajtane poopasna, taro manušikane jača. To jeste džinesere jača, pozorale ste, hem poštetno
deluinena taro ja ča emanuše sere. Emisi mišljenje, kaj odole urokoja taro džini, šaj o džini te kuel, so često desinipe, hemo doa do kazinjape više, kaj o džini, palo doaše te kuel bud kolaj, emanušnjake ko telo neli anulakoro trupi. Openja kola budi kenape, kola bud duzdinenape, biva nana dea butia hari, tizbeginen, ne bili korkori pese, zarari te keren. Gotovo penja kola je silen kefi, znači bud, pestar te pena, te falinen pe pirešu žipaja, penja kola čona po 2 sati am gledki goli gledala, i onda ona je čudno posle kada i klona problemi akola i klona, ne vem koja je tana gdje je prisutna maškaramenda. Ema kjedjam trito vrsta i sija linija kola kerena, trito vrsta taro urok taro hajvanja. I si znači ovo učenjake, kola misinjena i pomišljenje i tane, kaj o hajvanja da šaj emanuše teren jačenda. Emo doa dokažinena, baš je predaja koja bešela ja, kaj osap kova vikini pe efa, lakoro pogled, lakoro dikiba, kad deluini, penula kad bi dikele kamanušnja, koja je tani dovogende ili pa kamni, penula šajte manušni, piro plodi, pire beba, pire maksimete na šali kod ova momenti. Normalno na ne sao vrste sapa je posebno vrsta sap koja pomimi, ani predaja koja vikinite efa, emisi pa neka vrsta sapa koja je sila dušari upravo. Lenge, tamo je manušenje, kad je kelalen, odmah te mudarljen. Za razlika tamo je vera sapa, kera lafija rakam sape, neri tamo suneti tamo, trindroma, te va kerele se tamo kertiklo, a palo doa bismilaja, ole te mudarljen. Za razlika vero, od ova efa, hemo doja vrsta posebno svisila dušaru upravo dumo, znači la direktno mudaripe. Isto je garki praksa, znači potvrdim jape od ova, kaj ne same odredime džučela, hem mačkeda šaja čendar emanušen teren. Nasa odredime ne same, kada, na primjer, omanuša bešena, kija stala teham, a od teta ne prisutna od ova vrste odredime džukela, na dikindoj teren lakmija, ohaj belen te privucini, znači šaj teren te kerem urok upravo manuša. Odre se dela pesavet, koji sa ke momenti, znači, hemlente parvari, hemlenge, znači, od vahajbe te delpe, ne bili te deluini o urok, lotrov na strelke taro lingere jača. Prenosini petaro džabir, kao Rasul alihi sallatu wasallam, kad ja, el ajnu tudhile el ređule qabr, wa tudhile el džemele qidr. O urok, o lejba jačenda, emanuši čiveljanu kaburi. To jest, me alkerle, hemo manuš zarušini kaj, anu limori, anu mezari, ola pa moneli. To jest, ma gledaj prunpe, o urok i sile je savki moć, je savki snaga, te mudari emanuše. Hem nekada bi čudinamen, samo do ovo manuš mulo, a hine zoralo, hine terno, hem hine sad toga sina sasto. Ništa desina fali. Bud često desina peminge savke slučke. A o urok, ono pejgamber selam, čivela je manuše kaj, ano kaburi, a je deva čivela ani šerpa. To je spremimita ni baš ohajba. To jest taro lejba jača, ohajvani, na svalova. I onda manusno keremo znači, ohajvane te činjeli. Pa o urok i silo dija moć te mudari. Hemo urok, šajte čivele manuše paladen, samo ubijstvo te kera. Sijek predaj prava keri pekaj, o urok pjerela ukrelači koje deređen pao dva frgla penateli. To jest, mislim peko manuškova čerela samo ubijstvo. Mislim jer dusvom predaj rano koja od pejgambera i salatu wasalama keri bu to pasno hadisi vallah. No pejgambera i salam najbud so se o manuša tamo miro umeti kameren palo kaderi tamo taro urok. Tamo taro lejba jača, subhanallah. Najbud manuša ko umeti so se meren palo kaderi, palo da su Allah azza wa jalla odredin ja, tamo se bepi o urok.
Kajte mi popasno buti, a nažalost buta ni prisutno, hem so najgore buthari gajla latar pirava, napazina, me stalno vakera. Ti sreća koja je si tu garavla, bahano koja uživinehem čutin nika se mala kerodova. So mora savo reteđanen kaj kijantu ke Mercedes. So mora savo reteđanen kijanu Mercedes, foto mi klovea, ke mi ni videva. Kijanu jeven, kinjanle se jeven desere gume koja malo pravo gamo felnenca, slikinea džio gume ma eke neve patike. Me lardilo daj ga rade ko karvaša. Poveri kalea slikine mena, eke u mela luna angilo. A besova nani ke od ova, subhanallah. Korkori tuke šteta zarari kere. Čak bud buča vallahi o manuša bud putira. Korkori pesljena jačena. Te divinen pe, na primjer, c'era la fi, cosa tutti de signora. Shuna o filan ker yasuda o filan chavada o filan. Tamam. Manushke da korkori pes jačenda lela na c'era la fi a merenda. O manushke da osetino dova, opsu isine niko na veri. Hem divini pe dolea, hem čudini pe dolea sta. Allah ya Rabbi. Cia Mercedes na geam pus un grasta isile o manushka dininju. Tamam, fino doa so divinea toma. Sogote dikei. Sogote dikei. Sogot ca ciudinitu. Sogot ca divinitu. Ca pravo tocolin. Vacher mashallah. Vacher lafia cola kasmanini. Inipa ca uništino doa urok neli. Ko bilo so. Ma kera lafia opšeno taromali, ko je vladi, ko so. Sogot ca divini to doa su dikea vacher mashallah. Vacher te barak Allah. Ma oveno dola kola korkori tu mengi ka keren zarari. Ama ovenda okolenda kola so zarari a verengi ka keren. Ko fit i sit pravilo. Na ne čeriba zarari korkori pesu insani, niti pa aver insani se. Doajtano pravilo po dini. Doajtano pravilo po dini. Diham nešto negde ko ne samo pravo. Čudijato doa, divijatu, neko kinjašu ževordija, sikavi tuke, kija ker, nebitno, telefoni, vaker maša Allah. A na me nam djedi kaniš, na džal, bum. Normal si. Znači urok si je, haributi, makenim tu menge odolea, Allah me nam to prosti nam nijem tu menge, to prosti nam mare roditelinje. Kase roditelja i dunja na kerim do Allah šuđu tako dženeti te dobro. Allah je molinatu to po rahmeti bereketi magi pastoga mrazija. Allah azza wa jalla molinatu parvare bukalen, ti čelare tušalen, ti sastjare nasvaljen, te dole vladi okolin sunane. Allah azza wa jalla molinatu amen ko dini te zora kera, maro imani te bare arkeri, amen taro harami te dure arkeri. Allah azza wa jalla molinatu mari duša mateli sajško te zadu nam necana ne to vel, a ket kod erdino da kiko da liđeli ta velo je molinatu, lučara mi ke palunila fetova čera, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة